Kiri rugendo rwetu rwa muthia nitwendere kumeana kwichonera na metho na antu babeta kutarui bakuriaria ni ati rwero tiro utheri na kuri ruchabi muntu abatire kwithira ri naruo kenda omba kuta kana kinya kunywa rwero na ringi rwero rutikiri ni thirikari ende ni kikundi kia Kenya Red Cross. Na mutegeri kuma kunto kou kuonde antu bakuma kilomita nkurukie 10-15 na ingi nyingi kenda be ya mwerondo bamba kwithira baita rwero na tiro otheri lazima mtu ethira akiura na tina mbia o chanjara ende lazima mtu ethira ina ruchabiro rukwendwa chiringi manaili ya 50 na wari ikagora ruchabiro utiura ruru otheri ende mwanka wekire mbia ko na no thwani mtu ari yake ethira ita rwero thayu ende kwibethirite beterete kuma thayile na nyathe muche muthanya mwanka thai antu no beterete kwithira baikinyelwa bombo tarui na rwero itukumeatirwa mbia tikumea yabantirimire abaritha bakireka kiathia naende baina witikio ati onto baina ruchabiro bakaumba wetera bombe kwithira bakitarui bonge na bone ati rwero ni rwethaira rwina mpinyano na inya nonto antu bariuma kuntuko kwingi bakiura kia rwero na kumana na mpinyano era ithairere antu muno chenyumo ya ng'ambe muntu aturako kinkunkwire uru achoka woro rwero tika rwero akuwa ati no rwero kufurahia ithene otomatoronywa na rute kuoneka nawe kuma raumete mwankani o distance ya nati o ni kuma rabumete nkiya kithimene ke ni distance ya kintu kilomita 15 na uchoka kwa muntu rethire nyono ing'ambe ino intiri ukona chiongo iroe arito bongo bateweta chukuru no ntu bawachibia kuthamba inya kuthamba rwiro kunywa icinda so nende kinya kiria na beto bachukuru i chukuru chiongo ireite na inya roe muwe ina umaro ente mweronkanga wa ako mwerondo tiro kana mwerondo utero rogo kuanda manda mweronkanga takunde na imochio muntu anto angiara antu bombikia kona rwero ni antu kwita walaria ende nonto barabara kuthuka twalasimika kuria barabara ingi twathiolonka na njira ya rwire mwanka antu kwita walaria arantu kuma ntere nyingi cheiti be ya kutana kinyokundia ndethia chiorwe ni antu koyori tuthima kathomba ara rwero kuma nthi kana rukuririma nthi ni antu aitikitwe kwithira kwina rwero rwingi nonto miaka kathatina kangi anto atauma kana rwero rutethira rukithira na mutegeri nyuma ya kuthilonka kuntu kou kuonda kwambiria mwerondo mweronkoro maliachoro na kungio kwingi tukinya antu kwita walaria kinya yoere otigania west ya kuntu kou kungi twithirite tukiuma na rapa ina thineru inene ndu walaria kwerweru kwithira rukiuma nthi na yabro kona muya yayo nde kuririkana antu akuonde iro ya kiro yori nthi na iwontu nyarumoro kwithira rukiumira antu ya antu babinge bethera bakiuma ntere mwanya kuraya kuya kutarwero na nyokundia ng'ambe chiombori na into bingi ende ni kuonania athirikari ke kwithira kairitira iririo yongwa ithire kinjira antu baru ikonania baketha baitethia tantu balari yake ende tigania yonde bakethira bakifaindika kumania na rwero Nkeri potera Wero TV mbeto wa Phineas Imana.